Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jom kita sambil-sambil kita melihat. Ya Allahu Akbar, saya tak sanggup nak teruskan. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok tu, kemungkinan tentera Israel sudah menjumpai kapal mereka itu. Kelihatan dekat video tu mereka sedang mengangkat tangan menandakan ada Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Okey, sambil-sambil tu insya-Allah kita akan sambung. Kita akan sambung sedikit lagi bacaan surah Yasin kita. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Sambung ayat 29. Okey, baik insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما